MPP for muntie futu bi kakra she wutie de yewra kwabnaje e Japan kan ya. Look at the communication. Edidi atemu ni mo. Bibia ni we MPP ni ati me na no pay. Na ni e betra ha ni e ka asem na ase ne mo mana nkasa ene MPP acho se enya kono se kebi na so be kaya time MPP for ni minya problem no year 2019 emre bia omampanyi dada 2019 me catch MPP for say muntie omampanyi dada na na kufu that time no your omampemi say na kufu ado waya hantan waya dwe na wanhwe ya ekose ya obi a obe kufu ado di me busuafo afekra de ehon na se multimedia kraka etwema ne epenabo no bi adwoso by elections bi ekoso no mo pe omo pe because I'm saying Nana Jantua woman chese omutimi attack because of Nana Jantua sa abre ne ye nyampanyifo bi omutimi kotena se MPP mpanyifo bi no ma bome me hopo ekwan mefa so mafia me emu threat emu yebekun emu yebe mafia emu atro eni mu nkontompo na sabi me yi ne se me mpewasem a me nka wasem sa na metie enti wu se me ka wo wasem a na eche se me pewasem se wu se me bobi bia ka kire wa na me pewasem yewra John Mahama oye bibi ne nkoya na ma ba be ka because me penasem se me mpewasem a me nka kra na nkofo ate me ka kire o se mu belusu me ka kire o se na akufo do agu party no me ka kire o se na akufo do emma party ni nyako bo se me tam na akufo do on pen na akufo do asem on dey say aka no John Mahama NDC ni se won bra mo bre akwatia by elections number we ono ni enim dada enti na nya ade e wo se na mo bawi ade mo bawi because enne still na Ghana ni wo akoma pama John Dramani Mahama enne maburu nso ntimi ndada wo mo omunyoma bebre wo ho a okira na meka ho asem yi de asofo azoka kan fa afenyo ho ne na se okira na meka de wo se meka ni nanso yenti ase wo ye MPP ni na wo kumase a ti ase se MPP na Justin Frimpong kodua miniamu afenyo Markins ene na busuafo edi animu na na bi mu no enya akono biem enya akono na de e kanisi a wontie party no asai mo de flag bearer mo fa flag bearer oye neutral person mrao muntie ni ye mo de flag bearer bi ba mo fa flag bearer ne ho ni asem o MPP eya futu ne di tumo mo de flag bearer bi ba mo fa de ne ho ni asem bebre o ye wo bi wom omo ye 5 ye wo bi wom mo mama ni na ho
Sabi me mompa ese NPP ngu. SNDC for trimbe yo mode. Nemo mempa bo ne se NPP fo besua nyansa pa ekoso. No man hu se sa tete yeti radio so to ayampe didi atem ye propaganda na twam. Me pe oye ntia. Party ni nya akono. Ewo se na na akufo ado mo mane be paga na fo achew ono ankasa. Ewo so ono ankasa be paga na fo achew. But mu ye kan ye no emu bi kra fili say wa ye den. Mo ntena hoy. Ye wadan bi wo Atonsu High School Junction ho. Atonsu